Assalamu alaikum үйгізге де егілік бағалы жолдылашла. Біз бүгін бұлай аналчикті кино концерт арада жиылып тұрабыз. Келгенімізді Сабанчыланы Арипа. Бітеуді Шимал Кавказда Совет Союзыны жигіті деген ол деменгелі атқа бірінші ие болған Байсултанланы әлемге жорыланған фильм еткенді, аны презентациясы болыпты. Бұл сағат ол башланырықты. Аннан sonra да ол фильм өткеннен sonra кімнің қалай ойымы болыр? Қалай етілгенді ол кесі да ол затларын үстінен айтырымыз. Сабилігіңнен сен биіклене сүйіп өскенің таулада, сен қыралыңы қошы болғаның ұча едің бұлытлада. Арипа, бегулу ішіні башлағанса, қолға алғанса, ол бүгін жашауда кесіне жол табар деп мен аллай көлдеме. Ол себептен бұл ойымға қалай келгенсе, sonra ішінде қалай башладың, себеплікле болған еселі аны құрап бардырға. Байсултанланы әлімні Валерий деген жашы, ол 220 жылға жуық атасыны ызыпла барып, летчик болып, алай ол сөз айтырға қаруы жоқ еді, ол инженерледен еді. Бүгінлікте ол айталықтасы атасының үстінен сөз, ол кез шыққанды бізге. Мен атамның үстінен аны 100 жылығына айтыр сөзім бар деп. Башлағында аннан еткенбіз. Айтқан сөзі аламатты, миллеті бізге да, атасына да. Бірда болмағанша бір мамыр адам, бір оғыр адам атасыны жашы. Кинода бізні жазған сценарий, бізні қайсынна, Құлилан қайсыны жашы әлім оқығанды. Көрейік, қарайық, қалай фильм болған жамауаттың ойымларына тыңларымыз. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю, хоть и мне 25. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Amur, ol sözsüz de ülgülü adamımızdı. Bütün da Kafkas'a ülgülü adam bolgandı. Jigitligi bile birinçileden bolgandı kesi de. Nille bir aryu sözle ne bileyim demengili sözlerini aytıp dursak da anı mağanasını çıkaralık tüyülmüz. Allah bir ulu mağanası var. Milletimizde de kralımızda da Allah'a şükür Allah ötkür kerti adamlarız oğanlı milletten. Kiçeligimizden beri biliriz haribalimni şkolda okuğandan beri. Kitaplarda zatta okup ana kökörегибизни булай etip ayналганбыз, таулы халқыбызны мабылай адамыбыз бар. Анна спас танамыз да барыбыз да Аллаха шүкүр деп баш уруп турга керекбиз. Алла миллетти өткүр демегилли адамларбыз, белгили адамларбыз. Бизге да, биздин тамадаларыбызга, биздин кичилерибизге да барына да үлгү. Ар бирде кесиче бир жерге жетерге күрөшөт. Но Алла жұлдызы да бізді әліміміз Allah жұлдызланы оң етіп, аны жанына біраз жуық келтіріш Алла оң берсін. Yani koyunu kuş kanatlı jaşı. Bay Sultanlan alim. Anga 100 yıl bola keledi. Seni elin, jerlin, bayam seni ençi oyumun da bolur anımla baylamla. Biz gitçelikten beri elimde anımla öktörünülüp geliyoruz. Şkolda okumanımızda da anımla başlagan çalay etik. Kar kayrı varsak da sportla bir küreşiyoruz, jırla bir küreşiyoruz. Anasını jürütkölüye aylangamız her zaman da anımla öktörünülüp. Alanı elimde kardeşlerim o da şahriyek biz varımız da. Alamla da olay tabata kardeşlerimizce Allah yoklukla jürütkemiz, yoklukla jürütkemiz alandı tutukları bunlara. Sözsüz ayrım bizni Severni Kafkas'da birinci geroy olup çıkkanda artık da atakrak da aga öktürmeliyiz. Gayrı aylansak da, gayrı varsak da her kimde öktürmelenip siz o geroydun olgan жерinde misiniz dep alayetsala kölün ayhayda kötürülüp anıla bir güç çubuğuyla yüreğimi kuvangan etedi. Alayda Allah-u Teala'ma 100 yıllığı bolup keledi. Anı unutmağalay 200 yılında da her zamanda da yaş tölüp anı yılların unutmağalay etken işlerini unutmağalay burada Allah'ımızda sağ adamını ayrılığın jürtkençe, sıyıllığın jürtkençe alay jürtürge borçluyuz biz. Село Яникой. Здесь родился Алим Юсуфович Байсултанов. О его детстве, о дороге к мечте, о его небе, о его подвигах, о его смерти и послесмертии могли бы писаться книги, ставиться фильмы. Ничего не надо было придумывать, только следовать за фактами. А они раскрывали бы захватывающую, красивую трагическую судьбу того, кто был рожден героем. В воспоминаниях тех, кто с ним рос, учился, воевал, оживает его короткая жизнь, в которой главным была крайняя степень бескорыстной храбрости, противостоящей любому злу. 20 товарища. Один стоит, а другой в коридоре сидит. Ну, а мы смотрим, они же вояки, у них ордена, а мы только что пролетели. И постепенно выясняется, что это один Байсултанов, Алим, а второй Акисим Соколаев. Если не ошибаюсь, звали его Геннадий. Геннадий Соколаев и Байсултанов. И эту исключительную добродетель исключительных людей нельзя было не почувствовать, не восхититься, не выпрямиться рядом. От природы, породы с детства складывался его характер, и в нем судьба цельная, красивая, с подчиненностью высокой мечте летать. Она возникла рано, за ней душа романтика, чувства, мечты, возвышающие человека. И при всей обычной сельской трудной жизни в его детстве были факторы, содействующие его глубокому поэтическому восприятию мира, формировали его волю. Рассказы старших, сказки матери, сама атмосфера в доме, в которой царила любовь, раннее приобщение к труду, красоте и смыслу национальных традиций, естественно, питали, лепили уникальность человеческой сущности Алима. Alimge sözsüz de sıy berip jamoat jyılgandy bulayga.
ol milletimizni insanıdı, tukumlu ulanıdı. Ol sebepten bu ötülgen filmge kalay karadın, kölüne ne keldi? Bek birinçiden bek razılığımı bildirge söyleme, bu işini kurağallağa da, ajargallağa da, etkenge de, köpüşkelliğe de. Bek gerek zümrüş edi, bek tıngılı bolğandı, bek suyup karadık, tıngladık, eskerdik. Bek razılığımızın bildirge söyleme, bütün dokunmatından da, kesim atından da. Allah adamlarını onturga jararık tüyüldü. Etkerlerin de, jigitliklerin, alanı jigitlikleri bile, alanı hatırlıkları bile biz bugün mamur yaşayız. Bizim borçumuz da Allah'ın bir zamanda unutmazga, Allah bergen ülgü bile, Allah bizge ülgü ol, ömürden beri sahibilikten ösüp geliriz. Bunlar artık da kesbizden, bizden kelgen yaş tölüge de ana aytırga bildirge gerek biz. Jarsuğa uzak olmağında ömürü, alay ol kısa ömrünü 20-24 yılın içinde ol etken cümüşlerini köp adam 100 yıllığında da et almaydı. 100 yıl oğay 4-5 ömürge et almazlık adamlar oldular. Allah adam 20 yılında ol birinci ordeni 20 yılında algan. 20 yılında olacak löç olup Finski kampanyada da Boевые заслуги орден Красного Знамени anıbla 23 yılında Sovet Soyuzu'nun jigiti degen atqa jora teşrif olup ol jigit bolğanını bir yıl jürütkendi. Bir yıldan Jarsuğa sermeşte ölgendi. Qazavatda kolundan kelgeni bile çakırışkendi. Kralın da bizim de saklarga düşmanının yanın bergen kralı üçün Allah yaş zamanında Allah жигитlik etip ölgendi Jarsuğa. Алим учился жадно, блестяще, мечтал о небе, мирном небе. Война все переиначила. Biz Alaybay yüze götürülük de ona Nejat Nekip Türkçü. Алим был старшим в семье. Авторитет был непререкаем. Он отличался от всех в нашем селе. Мы не жили в достатке, семья большая, поэтому приходилось много работать. Но он успевал и учиться на отлично, и по хозяйству помогать родителям. Любил небо, взбирался на большие деревья и с ветки спрыгивал, представляя себя в полете. Этот осмысленный ритм жизни, уроки отца, совет деда человек должен смотреть на небо. Это магнитное притяжение к высоте в горах Чегема, чувство родства с высотой определяли самосознание твердо мимо пути. Bay Sultanlana alimge joralangan film körgüstüldü, jamoat karadı. Endi Abdullah bu saatte sana soruğum. Karadın kördün. Ol biz bugün eder bilgenimiz, körgenimiz. Sonra bugün jamoatında jıyılganı bu filmni da prezentatsiyası. Anımla baylamlı senin oyumun. Kinoga qaradık. Alqa tuzun aytqanda kesingə kele almay turası. Allah bir kölüngə yüreğine jetken işetilgendi. Allah barımız da bilemiz. Alimni. Allah jigitlik etkenin, Allah sıylı adam bolğanın. Allah bu kinoga qarağandan sonra etin jelin qaltıraydı. Allah bir kölüngə jeterse cerlerin belgilegendi. Bütün de yaşı, elimde yaşı. Ben de birinci kere gördüm. Köp adam beri basıngan halk. Köpsü birinci kere görüp olurlar. Ana aytkan sözleri, ana aytkanım alim halkımızını jigitligini belgisidir. Halkını, milletini sayı adamlığı, kişiliği, ötkürlüğü, batırlığın körgüstken Allah bir belgiçe alay körgüstkendi. Neçe desem bugün oylaysa halkımızga kallay nence adam nence uruş kıyınlığı, göçkünçülük kıyınlığı yaşlarımızın kimde bulgalların bugün dış adamlar, asker başçılar
айтқанлары әлем екі кере де айтылық еді дейді. Ана айтқаным халқымызны ол көшкіншілік қиырлығы дағы да көп жашларымызға 20-дан артық жашымызға аллай сыйлы атла, қыралды атлары айтылырша атланы берілмей қалғаны да ол да бүгінде жүрегімізді ачытқанлай тұрған бір затты. Кесі миллетін мақтағанша төлді, алай түзін шартын айтқан заманда мен бұлай адам санына қарағанда біздің халқымыздан олайда жазылып тұрады 20 бұла 8 100-ден 20 бұла 8-і ұрыш еткенді, ұрышқа шақырылғанды, әскерге шақырылғанды. Бір халықта болмағанды алай зат. 100-ден 14-ін шақырып болғандыла, анан өрге болса өтмейді. Ана айтқаным, өте халқымыз, әлем қалай жігітлік еткен есе де, халқымыздың жашлары да аллай өткір миллет жігітлік еткенділі. Да төлілеге айтыла тұрырша, башымызны биікте өктем тұтарша, кішілікте де, іште де, ұрнуда да, білімде де, қарны жаны бұлада, миллетіні санына көре болмайды. Миллетіні миллет еткен, өткірлігіне көре, біліміне көре, фахмусына көре, кішілігіне көре болады да, ол жаны бұла айтқан заманда, бізді әлемнің үстінен етілген затта, башымызны жаш төліні өткір башын өрге тұтып жүрірчі, аңа ұшарчы, тауышлық аламат үлгілеріміз болғанын бір шартыды. Жеріне көре жыланы дейділі, жеріне көре қырдығы дейділі. Бұл жерде өсіп, бұл жерге көре Аллах та білмей салмағанды ол жерге миллетіні біздің кертті құшлаға жуық, төзімі де ташлаға жуық, ташла да үлгі алырча, алай жашларымыз өскенділі. Мұндан арыда жаланда игілік біле, жаланда оғырлы ішле біле, жігітлік біле айтыра тұрыча айтсын. Алай жашлай, 20-23 жыллықлай. Енді мені атамы, қарындашы, 10 класын бошағалай ұрша кетіп, белгісіз тас болып, командирі 79 жылда командирі жазады. Ол нек алғандыла дегенде, қағыт жазы үйдіге, атам, сені де қарт кішіге ұрышқа чақырыла деп қорқып тұрама, сені че адамла бұла ұрыш етеме, аланы біргелеріне. Ана айтқаным, бізде өсімі жетмеймі қалықты деп, аскерге алып, 20 бұла 8. Аны ойлайсыз, сіз миллетіні 100-ден 20 бұла 8-ін ұрыш еткенді. Ұрышқа чақырылып халқымызға бір миллетті жер башында бір халық сынамаған аллай ұрыш оты, барысы да ұрыш барысы да бір чейт деген чөтөл бізге бірсі миллетледен 14 болған заманда бізден 20-8 ұрыш еткен. Ол затланы біз кесімізді өметіп айтқан оғай халқымызға неседе енші сынағандыла біздің халқымызны күчін енші сынауға түшкенді біздің күчіміз. Ол жаттан да, ол отладан да, көчкіншіліктен де қайтып, біз бүгілікте халқла бұлай бірге сүйелгеніміз, ол бізді өлімсіз халық, кертті жашарға тиешлі халық болғанымызды білдірген шарттаны бір заманда ұмытмақ. Айтырға сүйеме фильмне құраған Саванчылан Арипаны үсіннен. Мен аны біргесін ешлеймеді журналда. Аны ол журналыны қалай түрлендіргені. Аннан sonra да бұлай телевиденияда ол беруле еткені, сен аны кесін көріп тұраса, күн не кетші демегелі, заманын бұзат керекті, бұл күнге керекті деп, түз бұл күнге қазаваттан етіп, ол зат аны күші біле, ол зат сізні күші біле, телевиденияны күші біле, телевиденияда ішлеген жашла, қызла, барысы да керті барғызында бейгі танима, керті де ішчі адамда, ішчі төлі, үлгі көргіштіктен төлі. Өмір ұзақ болсын, сау болыңыз, Аллах разы болсын, Арипаға да, анты өрегінде айнанған біргесін ішлеген нөгерлеріне де, сізге де бір-бірге алайсақ болып, Аллай милет шеткеніңіз ұзақ болсын, көп жашаңыз. Alim ölüme dep korka bilmey bir batır löçik bolganin Kralыбызга душманны емей Курчкала кебек турганин
Sovet löçükle kuşla kibi kök biyiginde uçkanda Düşman löçükle kaça yedile halimizlarından bolganda Ara şaharımız Moskvanı kesiyünçe sakladın Anıçı vuruş etken zamanda sen ölüme de korkmadın Валерий Алимович Байсултанов, кадровый военный, пошел по стопам отца, прослужив в авиации 30 лет. Подполковник в отставке. В нем история личная, история народа. Воплотил в своем характере лучшие качества своего отца, говорят о нем Байсултановы. Морская авиация, она значительно сложнее, чем любая авиация. Почему? Сама природа. Полет, не видя берегов, это все надо на приборах, на все расчет, все вот, и все вести одному тебе в самолете, все сам ты должен. И даже немцы не были подготовлены как следует над водой воевать. Это их была слабость. А у нас, морских летчиков, это была сила. Летал он на И-16. Это очень шустрый самолет, вертлявый такой, что это надо иметь очень большое здоровье, чтобы на нем вот так летать. И вот за первый год войны он летал именно на И-16, первый год. За этот год он совершил 277 боевых вылетов. За личную храбрость заместителю командира эскадрильи 4-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота гвардии капитану Алиму Юсуфовичу Байсултанову 23 октября 1942 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Seni nezet kalgandı esingde, ma bugün bu filmge karagandan sonra. Bu filmni quragan Sabanchilani Aripag'a da bek ulu sağ bol deyme. Kesim akımdan da Joe Baysultalladan da bek sağ bolsun. Bek quvangambız. Köp xabar aytuvchi edi. Alimni Sünnen o bizni qartatammi ulu qarindashi bo'ladi. Tamata qarindashi. O bek köp ayrı söz aytuvchi edi ani Sünnen. Jash zamanda bek qalay aytayım köp yaşlarını ortasında bay qarasang bek jarliqligi bay ko'ringan etuvchi deb aytuvchi edi. Bu kinoga, bu filmga qaragandan sonra bek ko'p kelgan desimi, ko'p yoshida Valeriy bek ayrı so'zlar aytgandi. Ani ızıbla bargan adam var mıydı? Baysultanlada alimni ızıbla bargan. Asker yolunu saylap, lötçük bolganlar, askerge keslerin bergenli, bugün kuralga kulluk etkenli. Xal Baysultanlarni alim deb ani atın yürütken, Tırnauzda qarindashimiz bardı, ol lötçük bolup köp maydallar algandı bu saatda. Bugün beri kele almagandı, жұмысшылар köp bolup. Andan sonra kesimi qarindashim, ulu qarindashim Питерде, Санкт-Петербургда, анда военный институтны boşap, анда соғатта кесі тілегені біле, анда қалғанды. Онда қарындашымда ұрышта өлгенді деп, анда қалғанды, анда ішлейді, воинский частьта лебяжиді. Bugünlüktü Mabusay Beylerinin arasında men alimça jigit bolup alimça asker kulluğu terkme dep Allah sabiyle var mı? Bolmaya, bizde Yanikoy şkolunu kesin tuğan elinde Yanikoy atın jürtedi. Anda bek köp sabiyle soğatta открытый урок etkendili. Anda maket, samolotun maketlerinde etip ulu выставка etkeli. Anda sabiçikli bek kuanıp, suratlarında işlegendili. Zından barıqbız, ançala jigit bolupbuz degen sabiyle bek köptülü elbizde. Eligizde tukumda var. Tuqumumuzda da bek köptülü. Tuqumuzda ana atın jürtken bek köp alimlerimiz vardı. Zından lötçük bolğanlarımız da vardı. Военный жанына барғанlar köptülü. Yaşlarımız bardılar. Alimçe Allah yaşlarımız, kralımızda bek köp bolsunlar. Книжку Героя Советского Союза маленькую, это карманная называется, это повседневная, которая с собой носится.
Вот. Значит, в этой книжке есть номер. Там написано, какой номер в этой книжечке. Эта книжечка за номером 879. В первой 1000 героев, он в первой 1000. А вот эта книжечка, это орденская книжка. В ней записаны все ордена, которые он получал. Здесь указан орден Красного Знамени 1, орден Красного Знамени 2, Золотая Звезда и орден Ленина. Так вот, Золотая Звезда тоже за номером идет. И написано, вот здесь написано, Зол.ЗВ.749. За номером 749 Золотая Звезда. Вот. Это говорит о том, что это все происходило в первой 1000 он был. Когда открывали памятник отцу Яникоя, бюст, был поставлен бюст на родине, то на открытии этого памятника был командир полка Голубев Василий Федорович, вот он здесь посредине. Вот. И он обмолвился, сказал, он должен был быть дважды герой. Жигитлигин, батырлыгың алем, битеу кыралга айтылган. Балти теңизи сени жутса да, атын халкың була калган. Kralыбызны душмандан саклай бергенсе батыр жаныңы. Жырларыбызда жашарсан алем, унутмабыз биз атыңы. Жырларыбызда жашарсан алем, унутмабыз биз атыңы. Бу фильмни куралганына бүтүү миллетибиз бек кубанганды. Совет Союзунун жигити летчик Байсултановланын алим кесини өткүрлүгү, адамлыгы, кертичилиги биле да жамаатны бүгүн да көллөндүрөдү. Ол халкны алай бириктиргенди, бу сагатта былайда болуп чакырым эткенче. Сөзсүз да миллетни жигит уланларыны ал сатырында алим. Ол күн жыйылууга келгенле бирче энчилеген эле ол шартны. Ол санда республиканы парламентini спикерини орунбасары Жанатайлан Салим, Конституция сүтүнүн башчысы Гелахланы Абдуллах эм башкалада. Filmni көрүскөндөн sonra республиканын белгили артистлери улуу концерт эткен эдиле. Иңерни Россия Федерациянын сыйлы артисти Бапыналаны Зариф бардырган эди.